Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki pulit ka East Khasi Hills, Bat Ribhoi District, Henen Kamit, Kilayo Ban Pen Pulom yi kajing keno thumu penem thai bom kaseng Henyo Trep National Liberation Council HNLC Hanong Ba Shalong Bat Hanong Po. Kane kajing pen pulom kalawan jia da kajing yo kem ya saungut ki breu na Ribhoi ba ken thop ye wei dukhot ka sleeper cell ke HNLC bat kajing yo kurup yo bom IED. U Superintendent of Police ka Ribhoi Jakpal Singh Dahanu upentip bai kini ki saungut ki kerteng u daman bha ripnar u bana sning u robinis ripnar u jil taryang bat u shining nongrum ki badai lut na Ribhoi. Une uhe pulit ula pentip bahenin ka janmit por riu baji AA ki pulit ka East Khasi Hill bat Ribhoi kila penlong ki kajing khanra bat hakane kajing khanra kila yu ban bat ye kawe ka bolero pick up ML khatar lai ar saulai balanya da udaman bha ripnar ha ka surok sning mau hati ulaya tu ba da ka jing kedeu udaman bha ki pulit bomb detection and disposal squad nasilong kila yo kurup yo wei ubom IED nagane kakali une uhe pulit upentip badakane kajing yo kem ki pulit kila pen pulom ye kajing thmu pen bthai bom yang ke HNLC hasilong bat Hanong Po ula pentip bakane ka sleeper cell joka HNLC kali yo jing tha na kino yalam ki badon ha Bangladesh ki pulit kila register case yakini ki saungut Hanong Po police station ha po kendon chispa arphobi chispa arphoe pulelang berkekendon shipeu khatlai khatpra UAP Act batsan henriu jongka explosive substance act